nemoj biti čelom iz osjene. Zagrli vjetar sine, kao da grliš mene, kao da grliš mene. Kakšni so občutki po takšnem veličastnem koncertu, kot je bil danes tu? Veš kaj, se spomnim, ko sam igrao Perginta u Hrvatskom narodnom kazalištu. To je jedna od najboljih uloga ikad napisanih za mladog glumca. In sam bio tko utrujen po predstavi, ne? I tko se osjećam sad. I to je taka lepi umor, već? I volim taj umor. Mislim da je bio koncert super, publika je bila sjajna, čudovita. Publika, znaš, ona kreira koncert. Ne samo ja, nego publika te ponese i ona sad kreira dalje i tako dalje. Koliko mi je bilo pa lepo, da je tudi Milena prišla, glede na to tudi, da ste njej posvetili koncert, ne? Ja sam rekao pred mjesec dana da bom taj koncert posvetio njoj zaradi te njezine borbe kad je imala bolest, pa je bila u bolnici, ali tko hrabra i fantastična, velika. I rekao sam, ja ću sad napraviti ovaj koncert i posvetiti ga tebi, jer ti si veličanstvena, ta njena borba i ta jedna kod nje, kako kažem, neki divan optimizam. Ništa nije, nikad nije ona bolečina i strah i sve to, ne, nego neka vedrost duše. I onda sam shvatio da je to zapravo razlog zakaj je bila takva čarobnica u ovom svom poslu, veš.